Mau dibicara gini kamu dibicara. Ini kan tanda kan? Iya gara-gara. Perlayan maka, perlayan tak mas. Kata lu. Ada mau Ngapain ya? Korek dua. Duit. Akhirnya ke korek. Sâu cái có đi vào Nah, kau mangan plakat sedikit. Nah, harga mandi. Boh, ya, nih kesan. Cokor gimana? Agak gede. Yo. Hello. Jangan deh.
Haji. Yang di sembilan Jangan bersakit. Mak dulu pennya. Bunga, ha? Bingung yang itu. Pak kena. Cháu. Dia kok. Langsung dogan dia. Máy em đưa lên này.